ترى خیلی بالای سمنده با این شکوش خوابه این اونجا خوابه سال 2012 ایروی کدوم باتل ترا بولی منشی نقطه‌گیان و قطی نویک در آسیا میشیدن значит میبریدی به سنزورا طرفدار فقط همین می اندرگراوند نیگر بگیرم خیلی بدونم انا می همش هنوز یکم رشاش سوما تا 1 گرم ساخت رسید برای که نیگری کو دا پیش غام زد و بگوی نگوی میگن نه بی نیگرو چوکادستان سلام علیکم برادرو خوش اومدین با کانال تاچ پروژه این برنامه حقیقت در رپای و مهمونی برنامه ما زویر خوش اومدی برات می‌ندارم که اومدی رد نکردی تو است ما خدمت اومدم که ما می‌خوایم باید برنامه را می‌کردیم نکی افسوس که زویر کانت اکروش بسیارای ما خواستیم امروز پیش اومدم و برنامه را برای شما می‌کنیم می‌گذاریم با قسمی سوالو فقط اویدی رپای و حوزه می‌فهمیم که زویر کیرا چی میگه و چی نیادورا چی پلانو دورا تئوری برات یکم سوال как всегда همین که وقتی که ما مهمون فایرود میکنیم باید او را بگیم که کدام سال تره پیرشیدی کدام سال سر کردی سال 2012 چند ترک داری راستی گپ نمیدونم سالش یکم تای 100 هست بگیم برای که من بسیار نمیخونم اگر مثال رنگ دیگر رپر رو بسیار میخوندم دقیقا سال ممکن یکم 400-500 تره میشه ایده از 2012 تا 8 سال گذشته گه در 8 سال 100 تا ترک نرمال نه فقط بگو که همین 100 تا ترکی که خوندی کدامیش تر بولی منی شناخته کرده گه اگر به طرز ادبی بگیم مشهور ترک ما همین چه بگم ترکی قطیستیوپا خوندگی قطیستیوپا روز که نفس تا بود که همون بسیارتر ترا همون وقت کاروچی خونده بودیم همون هفته گرفته بود هم بعد چه بگم سایت رپتیجا چیزش بلند بود اصلا این چیز 2016 2017 آخرش قریب بود 2017 چند تا باتل داری؟ 7 باتل امی باتلای کدگی ترا کدامیش بولی منی مثال ایروی کدام باتل ترا بولی منی شناختگیان و قطی نویک مرام امی گپ گفتنی بدم من زویرا یکم بار لیتسوشا باتلشا то есть айпишти навик шинохтум да оҷа қатиам батл кардагӣ буд ва ҳамун трека состар хеле просмотрш соз гирифтагӣ батлаҳо 200,000 гирифтагӣ ҳам тоза 200,000 шагир ки бридагӣ ҷа ма бридагим ба сензура буридагӣ ту сензура кардагӣ 8 сензура кардагим атаи хеле ма бридагим балғати اگر در آسیا میشیدین значит میبریدی به سنزورا اگر سنزورا نمیشید خوب سوال دیگری طرف من میدونم که اکی سوال همه دا باید نه من میدونم که این نیگره نه که برای شما من سوال میتونم طرفداری غمزدایی و این نیگران من راستی گپ میدونی خیلی یا سال میشید بگیم زیادتر طرفدار فقط همین می اندرگراوند نیگر بگیرم خیلی بدونم بعد آهوزی رو اگم چند ماشید خیلی پروسا مثال هست من مثال اندرگراوند بسیارتر خیلی زاو دارم مثال گوش کنیشم خوندنشم مثال تا خیلی اوزی ترکایی که اوزی خیلی چیکار داریم که هم ترک که اگر چات کبیایا من لباش گوش میکنم فرق نداره به غرضی نه غمزدگی اکو نه داد زدن میخوان خیلی کدی مثال به غرض اونم نه ترکایی که ملودیش یا نرمال نه مثال ترکات هم اورا چی میکنی یکم سانگ میزنی دا کاروچی هم اورا ما یاد دادم ما روزی که ترک گفتم ما ات برنامه کنیم ما درم آدم دامورای تین تیرس کردم اکاسات ذوق یک جوری هم داشته برات ما خیلی چه بگم ذوق بسیار دارم پروسه خیلی کم ترک خیلی کی این کار میکنه کو ذوقش میبره خیلی کاری کچ سینی میکنه
10 روز کار میکنم خیلی اصیل کار میکنم لو بای چیز میکنم الان معقول میشه 11 روز کنم کارش دوام نمیده تیزا بفرمایش خیلی میکرد فهمو برات سوال دیگه ای در карьера шахсита дахл надора камтарак ай мавзӯ меброем ай сабаби ки та нигери то есть трекои нигери бисёр мекунӣ фақат мегуфтӣ ки коре ки хезе 2020 лонлев қати шахер кад та дар 1 грамм сах расид барои ки та нигери ку дар пеши ғам задо бугӯй нагӯй мегӯянд на би нигеро чо кадистам темаи байни шахер лонли и якм чизеш ҳами темашон темаи то қайуне ҳамаш чизеш дагае ҳамаш айрӯ сумш дагае мисол тема да ҳама мешава тема ман бисёри ман темада ман ҳамун хит кардагим да мақсад баъд фаҳмидаги маҳараса ҳамун гапҳои дури видеошам хит кардам ки тема суми монетизатсия баъд суми реклама ин хеле темаи тамом и беғайр ягон тема буда наметавонам мисол деки ма звер як гава меҳмон файрод кардагиам даже ҳамун группа одамро файрод кардагиам ва ё қарздор шидагианд мисол квартира ба квартира гаштагианд хеле қарздор шидагианд не фаҳмидум охи анами ҳамаш ҳанӯз якм решаш сума ҳанӯз сума хеле ки байншона чӣ гапе шидагия фаҳмидӣ барои кадом суме карочи немтари шидагия атаги хеле дар дуруи агар реп да дахл дошта боша хел мекунам нестаи хел чиз та да сахт нарасид кори кардагишон мисол всё равно мегӯянд ки ман дар рости гап ма ишам мисол забораи лонли шахри гуфтаси шахрешам ма да братай лонлишам қати ҳардиш чоткай адашеним ма ягон чуфта наметавонам дар тема мисол ма ай назари реп агар бигирӣ ма ягон чи намегум бера ма гуфтам ма ай назари реп матра мегум ай назари реп зуртар ба гуфти ту музика шахер мекуна ё лонли шахер барои ки шахер чизеш хали фундаментш канта бақотара баъду барвақтар сар кардам фаҳмо брат саволи дигари и дар бораи репери машҳур дар тоҷикистон ба гуфти шахсиита кияй ҳозир дани момент барон чӣ ба барон шон ҳамсон айрӯи агар айрӯи мисол нигоҳи мисол музика не вообще-то нигоҳи агар халқ бигирем ҳоз якум барон рафтиса барои ки ҳам дар эстрада ҳам дар реп ҳарҷа мисол ҳарҷа хушай ҳозир ҳам эстрада тарафи эстрада мешиносанша ҳам тарафи реп мухлисои эстрада ҳам мешиносанша не шон медонӣ мухлисои хеле чиста реп дора фаҳмидӣ мухлисои хича дора шон а так барон ду намун мухлис дора мухлиси реп мухлиси эстрада мухлиси پالی گوش میکنه دوست شکم شد سیگار می‌خورم با مخلص هر خیلی داره کراچی مخلص هر خیلی داره فهمو با گفتی شخصی زور رپری سر مخلص ترین در توجیکستان دانی مومنت ای بارونه فهمو برات اگر عینیتی عینیت میگم ای نظری اگر مثال پروس رپ بگیری شون ای بسیار سر مخلص اگر چیستا مخلص رپ بگیری اگر مخلصی خیلی پال نی مثال برون ایرپام درون ایرپام گی برون ایرکم جور از مثال برای کی ورا بسیاری بعد چیز میکنم رکلام به معنی میکنم ساز یه مثال هم بسیاری میدونم فهمو برات سوالی دیگری همیه کی با گفتی شخصیت گروپای بقوت دانی مومنت کدام گروپای دانی مومنت даже میتونی گفتا کی ماترا خیلی در موبایل گروپ ها یکم چیز نو موبایل در نمیمونم که ادی طرف ترشون بینن نه من فعلا دارم من میگم قسم ملکی مثال گروپ های یازمی آزیندن میمن سازای مثال هست جوش ده استرس سارس اکی بو کی 2020 ده کدومش بود 2020 تا امیر اسپاچ دادن خیزه 2020 بدون تا اسپاچ دادن تا سپتامبر را آگوست را خیزه 2020 بود 2019 18 17 خیزه اول بود فهمو برات تشکر مینادور یا سوال دیگه برات ممی گدتا یا موهای پیش دا یا کار میکردی دوبلاژ
азучкои 221 сура мекардӣ бисёр мардум да маъқул буд. Чӯ кардӣ тари яке бура хомӯш кардӣ барномата? Рости гап хеле чида клип да часпидам, фаҳмидӣ? Баъд ман я феъле дорам ки мисол я чиза ки бичаспидам кулес ки ушами партам, фаҳмидӣ? Хеле ҳарнамудаем да короче барои ҳамин клип да часпидам. Яд 3-4 бигем клип кардагем дар канали мози. Бози бо хеле ки камтар кор бисёр шагани мисол саҳар меом бо бега мерам бефарағ хоб бо саҳар кор. Даже дам клип анализисам да азучкарам бигем уже хеле камтар ҳавсала нест хеле. Ҳавас нестаем бикуням. Агар не якум канал кардам зур буд хеле. Зур афтиса да бачана бумуам кам хеле мотивация буд хеле мекардам мисол даже ма ба телефон мекардам нуро. Ва ҳамаша ба телефон кардагем нуро дар хона. Бо ма гуфтам дар студия мешинем. Не ба худо бачаҳо гуфтан намона звер студия дора ва муроҷиат кардем мо каналша мемонем бидурем кам дастгириш кунем. Иншоллоҳ ки чизои беҳтарин мекуна. Ва брат охирон саволам метамад 2021 ҳам даромад чӣ плано дорӣ ин сол? Плано ози камтарак ами бигем акма хиёл мекунам ба қавқоли бекор намешам ами камтарак вақт биёвам чандта клип чандта тема короче ҳаст дар фикрам ҳамнора мегӯям клип кунам темаи хеле созанда мисол гузаранда кади хеле темаҳое мегӯям ҳамнора бихонам клип кунам баъд нема кинои бемаъне кесам ку дар каналам акайда боши ҳамнора короче ман хеле давомаш хеле сценарий қадим мегӯям камтар созиш кунам мақсад боз бе сценарий рафтиса нагуфта намона ки звера ман рӯз як видеоша дидам бисёр агар актёр шава ку актёри ҷонфидоа хеле даже замина дидам табтарай хеле болои сменда ба ин пишокош ховай наоҷода ховай барои сёмка агар намегӯям пишоки декоратсия ягон чизи дига пуши хехта партои хай киваям барои меҳнат адаб ҳамин одамое ки меҳнат мекунанд ӯора бояд дастгирӣ кунем. Хуб брат миннатдор раҳмат ки 10 саволи ман ҷавоб додӣ. Иншоллоҳ ки дар оянда ҳамкорӣ мекунем. Бародарам гуфта намона канали звера мо дар инҷа мемонем бидуроем дастгириш кунем. Клипҳоро иҷод кунем клипҳои наваш иҷод кунем кино бемаъне киноша клипоша ҳама видеои хеле чида хеле ҳам приколот ҳам кам буроро хибар немекунем мози нами амирӯза пага аки рӯз намеша пага да ята мегӯм бикунем кучига мешава бика иншоллоҳ ки мардум дастгирӣ мекунанд ва брат як бори дига миннатдор саломат бошӣ гап неста бачаку ҳама дар панои аллоҳ кадоме да записи кашф дар кора мисол на студияви кардагем рептиҷи да намин паҳорти аэропорт чордумаи мисоли ахира да биёе намин доми ламбарда будро дим этаж студияи кашф нормали нақш 50 сомон запис биёе лабой время кортона буд мекунем боше короче хуб бародаро ин буд ҳақиқат дар реп дар канали тач проект ва меҳмони барномаи мо звер буд обод бошед.